Inka minute tsena ibila ora ya khumembiri nhlekana mitsiro bukera lo FM no kuhlekanisa kola ngisela stitch le chirko nhlekano namunhla irabomberi sego hilelero makumembiri naru ngwetile yasungo tile bra magedibiri makumembiri naru makumembiri mune mina nakharanga pet matheola ngwana smart wa chimo xihlango mo xingirtano wa chachara makunelo wandandadze wenga ngisela urla Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na wikuma audio streaming yamngana lo na fm.co.za kesa go vula hlawule stitch le xinhlekano lo na calendar ta ina tufikiri aha mateba na n'wana ku amiza mina eta miza nako ati xavisiwa calendar leswi loko wo tshika u hlangana un'wana ka ku xavisela vete swi tiva ku leswi a swi ndlaka swi le nawini hi ndlela leyi kambe swi ri tano mingisiro me kolo nga yingisela riko a hi kotini nakona ko Afrika wa vulavula hi ku tisela ku wona nhlekani lowu namuntlha hi lava ku languta ngopfu ka timhaka ta vandla ra African National Congress na hoyi leyi i ringana yona hi timhaka ta khale ka president wa vo kahle kokwalaho ka yini va nga teki xiboho xa ku ha ku hlongola ha ku tshinya ha endla yini va kokisa hi yini milenge n'wina vana vandla va swirho swa vandla ra African National Congress n'we miri yini timhaka leti ti khumba ku khale ka president wa n'we hi ndlela yaleyo swa mi khumba na leswi nge le ku endlekeni hi ndlela yaleyo hi ku i yin'wana ya timhaka leti kumbexana ndza tsakela ku twa n'wangulu wa n'we eka tona hi ndlela yaleyo ngopfu loko hi languta xiyimo xexolexo xa leswaku ku na ku kokelana loko hetela ku va koho hikokwalaho ka ku va khale ka president va teka xiboho xa ku nta vota na vandla lera ra MK n'we Amerika malamulele na tindhawu ta le kusuhi laha a mi tshembisiwe khala ka president va tata mimi ya kuma tinhlamulo ta ku hikokwalaho ka yini va nga ha vonakangi xivangelo ku ve yini kambe ta bula na muhleri wa tipolitiki tatana Elvis Masuga hi bohi nga ta va ka hi bula na vona hi hafu ku bilewora ya 13 ka hi languta kahle ku endleka yini hi timhaka leti ti khumbaku khale ka president na vandla ra African National Congress mungutuli matsalani general wa African ku nga ri matsalani general kambe matsalani wa ANC a KZN nkulukumba Beki Mtolo va kha va ku vulavula hi timhaka ta ku khale ka president va kume ANC yi ri na 2/3 majority a parliament hileswaku va nyikiwe ANC yo tiya va yi hlakata ku za va yi nyika nkulukumba kumbe president Cyril Ramaphosa yi hlakarile ku kha ku vulavula nkulukumba Beki Mtolo ku nga matsalana wa ANC a KZN ebi kulukumba Beki le na boba holo byo timhaka ta xiphorisa va ka hayikho onge tikhale ka president vo ti lavela leswi nga swa vontsena a va na mhaka na ku mani endla yini va tshana sweswiya swa ku va hlweli ku teka xiboho xa ku ya a khotsweni loko va voniwe nandzu kumbe loko va khotsiwile hi ndlela yaleyo ivi hala tlhelo dokodela Zwelini Mkhize va ku kahle a swi kahle ku kombetelana hi tintiho ku poyilana tanihi vandla swi nga hetela swi veka ntshikelelo ka matshamelo ya kumbe mbangu wa tipolitiki eka xifundza xa KZN a hi buleni mhaka leyi hi heta namuntlha hi nga ha buli yona futhi miri yini wa vumundzuku bya khale ka president meleka 0860002543 mi nga tirhisana mathevela dp@sabc.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle kumbe i X handle kahle a hi Twitter ya ri kona va nga kwata tatana mask se i X handle leyi vulavulaka hi yo hi ndlela leyo 0860002543 tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus efikile hikwala a hi ku timingiselo Munghana Lonene FM a ndzi tsaka loko tshama ka ya leyi mhaka hi nga ka yona hi ndlela leyi nga tipfuwapfuwi ngopfu loko tipfuwapfuwa ni lava na n'we va swirho swa MK n'we a mi ri koho ka malamulele na tindhawu teto ku mi byeriwe yini ku hi timhaka ta khale ka president ku hikokwalaho ka yini va nga ha fikangi hi ndlela na July loko ku ri ku kwala kusuhi na we hi byerile kwala moyeni walowo i ku khale ka president va tata se a vuya futhi ta hi byela ku lexi nga endla ku va nga hati i yini
hikuva van'wana va mi henhla kumele ku tirhiseni vito ra mukhalabye lavaya ku va mi ti vuyerisa mi ku hayi hi na vona ku va mi ta ti vuyerisa hi ndlela leyi se a hi kotwi hi le ka 0860002543 kambe ke a hi kotwi mixero me ndava hi tshama kaya leyo mhaka la ku swi koteka kwala mi nga va ku mi ri koho un'wana mixero loyi hleka Nhleka ni muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene FM. mi pfukile n'we Hi pfukile hi nga ku vona. hi pfukile a khensa swinene mani mi ri yini n'wina mi khome yini Mina ni Maluleke kusuka Rotterdam. A ni kombela swin'wana khalanga a ni swa tipolitiki a ni ngopfu ka swona. Antiko mi nga ni pfumelelanyana swintsongo ni mi ri mi hi n'wina mani Maluleke kusuka a Rotterdam. se loko ku ve a hi swa tipolitiki mi la ku vulavula hi yini n'we mi la ku vilela hi minkarhi ya ku tala loko munhu a nghena a suka a Rotterdam i vilerisa hi ku yini ku mahlawule i teke xikolo ya hala i teke vana hi tala ku twa swona mahlawulo ve ri kume 100% se hi la ku twa n'weku mi la ku vilerisa hi swona No, swa Mahlawule na swa ka Mahlawule swa va Mahlawule na lava va kumeka ku va ri na yena Mahlawule leswi mina ni lava ku swona. A ku ri timhaka ta ku hi na problem ya patu mina ni chairperson ya Rotterdam Taxi Association. Okay. So hi na problem ya project leyi yi nga nyikiwa Rotterdam ya 1.7 kilometers ya patu. Lexi xi nga ku endlekeni khalanga ku na problem hi patu leriyani ku sweswiwani 6 months liyani yi herini a yi faneke kusukela February ku fika nkarhi walowo a yi faneke yi hele wo so sweswiwani hi ya aka 12 months hi 1.7 kilometers so tolo hi teke xiboho hi ri van'wamathekisi hi ya laha ka project liya laha tiofisini hi ya tshama hansi na vona hi vulavula na vona hi lava ku twisisa ku xiphiqo i yini hi ku a ku na nchumu lexi va xi endlaku a va khuleli patu leriya hi fanekelaku hi famba hi rona a tlhelo ka rona ene a va cheli xikontiri va busy na ti-vidrain ta kona hi letiya to endliwa hi maribye lama loko wo tshuka i poncele hi movha kumbexani u huma esayitini movha wa wena yi nga ponca hi mhaka maribye lama va ma tirhisaka so a hi ri na ku kombela khalanga tanihiloko hi mi tshemba n'wina mi nga se kombela a hi sunguleni laha loko mi ye le ofisini mi kume yini hi fike hi vulavula na vona hi mhaka ya gradara xo sungula ku ve gradara ku ri ne a hi kombela ku a va hi laveli gradara yi ta hi basisela patu va hi byele ku tolo yi ta va yi ri kona a yi vangi kona ivi va hi byela ku ri va ta landza lava ka Polokwane surface lava va chelaku xikontiri lavayani ku va nyiketa e proof ya ku i ntiyiso va xavini maribye ene va ta chela rini a yi vangi kona so sweswiwani lexi hina hi nga karhala a hi lava ku loko ku ri ku swi koteka khalanga n'wina hi vona minkarhi yo tala mi kota ku pfuna vaakatiko van'wana ku ri mi nge swi koti ku mi hi pfuna mi hi lavela vakarhali va ta hi hlamula ku vo kolota mali yo tanihi kwini va kolota mi contractara loyi a nga Rotterdam a tsandzekaku ku heta patu ra vaakatiko na kambe ku na ku tlheleriwa amukesi ku ya toyiwa ku pfariwa patu na a hi sunguleni la ka n'wina mi va taxi association ku hava vanhu lava va nge hi vo ti verini kambe ti-steering committee ya project leyi steering committee xi kona xi na ti-chairperson tinharhu mi nge ni yi veka ni nga ti tinyingi ene ni tiva ku ri hava ti-chairperson tinharhu aka stakeholders swo tala va ri ku na acting chairperson ku na chairperson ku na deputy chairperson va kha va ri kona vanhu vo valavo hinkwavo endzeni ka sweswo so a ni swi tivi ku ku le ku fambeni ka yini layani ene swi komba ingaku ku na munhu loyi a benefitaku laha ndzeni ka project okay loyi a ndlaku ku yi tshama yi karhi yi tlhelela ndhaku ku ri na yena ta kota ku benefita hi masiku na minkarhi okay ni mi twile hi ta ringeta ku va lava va road agency Limpopo hi twa ku vo va angula va ku yini ka mhaka yeleyo ya kambe ni kombela ku hi tlhelela nyana ka leswi ya mi nga swi vula mi ri patu leriwani project leyi a yi fane yi sungule hi February a yi nyikiwe tin'hweti ta tsevu i 6 months tin'hweti ta tsevu ntsena leti a yi faneke yi hele hi tona 1.6 i kusuka ku hi laha xibulowa nini kusuka laha ka buloho leriya ro siyerisana leriya ku ya fika a crossway okay ene xa vumbirhi mukontraktara a nge le ku mi basiseleni patu ku ya hi leswi nawu wa ku endla patu wu vulaka swona ku loko munhu a kha endla patu i fanele a va a tiyisisa ku lexiya xa patu leri rin'wana ri tirhisiwa ku ri va ri ka xiyimo xo fambeka kusukela hi November a nga si tshama endla sweswo
Okay. magayisa ya ku yini ya famba henhla ka tibamba hansi va nga vuli nchumu ivi va ze va famba swi ri hi ndlela yo fana na liya no a ku na problem n'wana ti ta teka nomboro ya n'wina hi ta fanele hi va lava va road agency Limpopo na va ndhawu leyi ya timhaka yi tirhanaka na timhaka ta magondo hi kota ku twa ku xiphiqo i yini hi patu leriya lexi ni nga ta mi kombela ku mi ni pfuna hi xona ku minkarhi ya ku tala va tala ku ni vutisa xivutiso xa ku i d yini i na ma yi tiva nomboro yaleyo ya patu rero i d 312 ni kombela ku a ni swi tivi ku ni nga endla plan ya njhani ku ni kota ku ngota ni mi rhumela yona a swi jahangi ni hi ku hi ta va lava ku kumbexani hi kota ku vulavula na vomundzuku se ni ta kombela mi khomisa sweswo hi kuma nomboro ya n'wina ivi se hi ta yi teka kusuka kwalano hi ta kota ku kuma na tinomboro teto kumbexani mi nga hi pfuna na ku lava munhu loyi ve nge i steering committee hi ta kota ku twa ku hikokwalaho ka yini project leyi nga ri ku fambeni inkomo ni khensini lexi ni nga ta kombela ku hetelela hi swona hi leswi mi nga sungula hi swona a masunguleni swa vana va xikolo va khensisa lava va nga na ti-100% swa kala a tikweni loko ku ri ku swi ri hi ndlela yo fana lele hi ri homu no ni mi twile boti wa mina a khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta inkomo a khensa ayi ya leswaku project ya tin'hweti ta tsevu yi fanele yi heta yi nga heli eyi ya ku le ku tikeni la kambe hambi swi ri tani hi ta twa ku xiphiqo xi le kwihi hi ndlela yaleyo hi ta ringeta ku va lava muhumelerisi wa mina va ta nghena ka yona yaleyo ni komba muhumelerisi wa mina va ri va kombela ku va tirhisa nkarhi lowuwani ku va lava ku va tirhisa nkarhi lowuwani muhumelerisi wa mina ku un'wana na ya i ri na xiphiqo okay swi vulavula leswi a hi ku hi la ku vulavula hi swo swa vandla va n'wina swirho swa vandla ra ANC na va MK na hinkwaswo sweswo hi ta vulavula hi swona loko hi vulavule na tatana Elvis Masuga se swi vula ku ncindana va ta va hetisela luya va nge i na xiphiqo hi xona kambe loko a nga kumeki ncindana hi ngo teka valava va nga koho hi kota ku va hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni i xexo xa ku xana n'we tanihi swirho swa vandla ra ANC na n'we swirho swa vandla ra MK na n'we mi ri hala ka tindhawu tele Limpopo ni yo vona SABC yi kha yi tsala SABC News yi tsala ku no show for Zuma se swi vula ku khale ka president va ha kotanga ku fika hi ndlela leyo se n'we mi ri kusuhi hikokwalaho ka yini va nga ha kotanga ku fika hi ndlela yoyoleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni kambe ni pfumeleli ni sungula ni hundza laha andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela wo sungula vayingiseri loyi nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani mpfukeli butsa papa hi pfukeni n'wina minjhani hayi mali ya nyonga la Zandi a hi swi tirhisi la ka nongonoko lowu n'wina mi vula vito ra n'wina a hi vulavula na va Maleha Nyonga hi vulavula na va John Maluleke Patrick Mathebula sweswo hi n'we mani n'we ma dingano ka mandlazi la Zandi ya mi mpfuna n'wina mi ri yini me ta khuluma hi ya Zuma leyi ya munhu wa data wa misala ndzhaku swone va vona swa ku a nga khoma tivoti nyana kun'wana ka ndhawu nyana yin'wana se data va nge mutshiki phela va data va munenga vona swa ka vuya ndzhaku i khome tivoti kwihi kwala humaka koho kwale ndhawini ya vona ya fanele vanhu va ku tala ni va mi rhandza ngopfu va vona loko a endla swilo va na ku yima na hi van'wana se sweswinyana phela wu na vanhu va ku tala nyana lava nga va ta huma hali ka phati ya leyikulu va ya kwale ka yena kambe a ku votiwi phela vanhu loko va vota a ku voti swirho swa vandla ntsena ku vota na lavo ka va nga ri ku swirho swa vandla hi yo mhaka mi kuma ku vandla ri na swirho swa ku ka swi nga fiki miliyoni kambe yi va na kolomo ya ka va 10 na ku ya henhla va timiliyoni ta tivoti i ntiyiso mara vavaluyani u na vanhu va ku tala lava mi landzelelaka ngopfu vanhu va ku tala kwihi hi ku ya hi tatana Beki Mtolo va ri yingiselani Zandi ni vulavula hi Beki Mtolo ku nga matsalani wa ANC ya KZN wa kha va kombisa ku sukusela loko va nghenile hi 2009 ANC a yo va ku yini a hansi
se va sekretary lava mbula ku vona va ta va huma kwihi hi vona va seketela ka yena kwala ndhawu na yena na kun'wana handle ka le ka yena va kona laha hambi hali ka hi va ko van'wana a ni le ku kaneteni ma ni twa leswi ni vulaka swona kumbe minute ni ri beri tinhlayo ta vandla ra ANC a ka huvo yo endla milawu a ti kha ti ya hansi ku sukusela hi 2009 ku ya ku fika sweswi se loko ku ri va koho lava nga kona xin'wana xi nga ti endla ku ti hansi tin'wana hi vona hi xivangelo xa yena ku na vanhu datime mi nga ri kaneteni ku na vanhu va yena u na vanhu va yena na ku hali ka yena van'wana se va yima va hi komba jesu ku na n'wina vanhu va vona yeah nimetweni nikezeli boto wa mina hlayisekani 0860002543 a na ku tatwa kane ka ncixi ndakikulukumela za a vulavurisa leswo se na n'wi twa ku i vulavurile i za boxa i za boxa ku ya ku na hina vanhu va koho hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus so mingiseri Munghana Lonene FM nakona ku ya Afrika wa vulavula un'wana mingiseri hilo hi nhlekani aye hi n'wina lava ya vengete mi kombela ku hundzisa hungu rin'wana ri mi vavako hi mina inkomisesi wa mina tana na tona hi problem ya me i ku ni aplayile exikolo la Polokwane hi May hi ti 22 by 2 o'clock loko nampundza ni ri ka and then ni tikuma ni ri number 34 loko ni kuma form ya application 2 o'clock a ku ri 2 o'clock ya nampundzu ya nampundzu ya midnight he vana mi tikuma vi ri number 34 ni Afrika ni va number 34 yo so a ku ri leta ku tibyela ku ri loko u va mahlweni va ta hatla na we va ku teka hi mhaka ku ri va ku success come first safe se na kuma report ya rejection hi 11 September okay rejection yo yi vulavula ku en'wana u huma primary ya private vo va nge n'wi teki va n'wi nghenisa xikolo xa government xa high school grade 8 yeah and then va tlhela va vula marito ya ku a ku na space yes se problem ya me i ku a ku na space njhani a ri number 34 and then va hi byela ku no a ni ri number 34 mi nga kuma number 34 kambe ku na va 30 va nga ka xikolo lexi vengi i feeder school leswa swa ku mi kuma ka ndhawu a hi nge xikolo ni nga nyika xikombiso hi xi a hi nge Capricorn ivi va ku Capricorn yi na feeder school ya koho ya primary hi lexa xa everini HPC or amerin PPC swin'wana swo taniya se mi nga kuma ku va hlayelele va lava ya so difference i ku ya ri site ya Afrikaans yes ku na grade 8 Afrikaans tlhelo ku na grade 8 ya Xitsonga tlhelo ku Rospedi tlhelo so ya endla Afrikaans so number 34 ka Afrikaans class or ya first language okay yes so va ku hi fanele ya sekete yi le ka Department of Education hi ti 1 November yeah so kusuka hi ti 1 November evito ra n'wana ri zanga ri va ko listing va kha va postponda December hinkwayo ayo a munhu o helela a khaya ko kwale chayisa ntirhweni nampundzu tirha vusiku ya queue kwale va fika va ku ya ri busy list last loko xikolo swi pfula yile hi Monday ya ko va ku vuyani hi ti 22 a ku ri tolo yile kwale loko hi fika kwale list yi kwini a ku na list kume list around to 12 since 7 yime kwale yimele ku updateiwa tsalani mavito ya n'we ehansi tsala mavito ni phone number va ku vana va ta ya ka xikolo xin'wanyani xikolo lexi xi na Afrikaans ko va nga ta lava teacher wa Afrikaans a kota ku trainer Afrikaans hi vana lava va kalaka space so lexi xi ni vavaka ngopfu i ku why va nga ni hlamuselanga ku la u lavaka kona a ka ha ri na space hi ku nyika ku ri why nga choose la na la ni kota ku hleketa me ku ri okay
ni swi endlisa ku yini because a ni nge teki n'wana na n'wi yisa eka xikolo lexi xi nga na record leyi nga yisa van'wani vana and then hi ferile ku vana lava va humelela vuton'wini and u ti byela ku ri lowu n'wana wa vona talent ya yehe she was a head girl and then na performance ya mina ti-awards mina everything mara loko se ya n'wi yisa xikolweni leswi va nga ta fika va kuma mathicara va sungula ku dyondzisa language yo karhi hi vona means ku ri u phusha n'wana ku ri performance ya yehe yi vuyela hansi so swi ni vave ngopfu ku ri ni loko a va lo ni chuzisa ku ri hi na swikolo swa so the first choice ya wehe a ka ha ri na space but they never even communicate va vulavula na mehe ku ri swilo swi endliwa njhani ya every day le ka department of education a hi kumi eku pfuniwa by the end of the day because va lava ku ta ti-protecta vo ku ri vo va endla ntirho wa vo vo ku lahlela e distance ya koho yi lehe ngopfu ka ku hambi mina ni nga ta aplayela xikolo lexiya laha ni tshamaka kona ene voho va ri va recognize address but loko se va ni place a va ha recognize address ya mina vo ni place kambe okay ai yin'wana yi nga hi pfunaka hi loko ho kuma ku loyi n'wana loyi wa n'wehe loyi ka xikolo lexi a nga dyondza ka xona lexi xo ka xi nga ri feeder school mi ze mi nga kuma ku a nga va a ku ri ku a ri number mani ka list ya vanhu lava va suka ka xikolo lexi a dyondza ka xona leswi ni lava ku kamba swona masitoko yini ni lava ku kamba ku nga va ku ri na lava va nga ta andzhaku ka 34 ivi kumbe ni khomeleni yona tani ni teka nhlokomhaka ta mahungu ni ta vuya ni ta mi byela leswi ni vulaka so Cecily i nhlekani eJohannesburg Tembisa Alex na Soweto kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la elixhlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula tatana Elvis Masuga da bula na vona sweswi andaka swinavetiso swa 20 timinete ku nga se ba awara yan'we ta languta timhaka ta vo na leswi maswitwa na nhlokomhaka ta mahungu ti vula tani ku nga va ku langutiwa ka timhaka to toleto ta ku khale ka president ku ya hi matsalani wa vandla ra ANC a KZN kambe sweswo i mhaka yin'wana va ni hetisana na seswila mativa timhaka leti ta ku vekiwa ta ku va vana va kuma swivandla swo dyondzela eka swo ta tika swinene ti ri ku tikeni hambi tiyunivhesiti ti tani kambe xivutiso lexi a ni lava ku mi vutisa xona sweswi i ku nga va ku ri na lava n'wina mi ye hi 2 nampundzu ka xikolo xexi mi nga ya ka xona mi va ka number 34 ku na loyi a nga kotaka ku mi komba list liya ya number 34 ya vana lava mi nga va number 34 ka voku ku nghene vo hinkwavo 34 leyi a yi fika yi avanyisa yiku a yi fika yi hambanisa ni nga ta dzini ku avanyisa a yi fika yi hambanisa yiku lavawani va 34 hi lava Afrikaans loko ri ku English mi tsala hala loko ri ku yini mi tsala hala a yi endlisa sweswo yes a endlisa sweswo ku ri na matafula ya ku hala feeder school hala i private va English and Afrikaans okay and then a ni kha ni n'wi vutisa ku ri a ku za ku aplaya n'wanyana exikolweni xa n'wina na a ku applying munhu ku ve ku va na ti-late application October somewhere there va aplayile van'wanyani vana because private sweswi ti-fees ta vo ti-increasile a lot then loko i cheka kuma ku ri lava nga aplaya ndzhaka yehe by June kwala va va tekile va le tlilasini but va huma a private school mara va le tlilasini kwala a government va huma ka private school ya leyi n'wina n'wana wa n'wana ka yona same school va ri for because vana va communicate hi ti-WhatsApp and everything va na group va vonisa ku ri loyi nghena kwini va kha va vutisana ku ri we u le kwini we u le kwini yes leswi swi vulaka ku loko ho ya ka xikolo lexiya xi khumbekaku hi fika hi ku hi kombela list ya vanhu lava va aplayile ivi hi kombela list ya vanhu lava nga tekiwa a xikolweni xolexo hi nga swi vona ku na vanhu va nga mi nghenelela kumbe yes mi nga swi vona because even if la ku vona principal a va pfumeli va n'wana tolo fosteri la ku ni kombela ku ni ya vulavula na principal ni ku eximemo ya meya wa ha pfumeli we fambe loko a fika la a byela security ku ri ni kombela ku vona principal security a hleka and then loko a hleka hi ta n'wi nyika tinomboro loko hi fona va ku sweswo swi le sekete and mi nge swi koti ku vulavula na principal
Okay, no. Imani vona ku vandawulo va ri yini ku na vukungundwani kwalaho. Loko ku ve ku na vanhu va nga ta ndhaka n'we ku na vukungundwani. Ku na vukungundwani lebyi ndawulo yi fanele ku yi pfuna ku byi twisisa ku hikokwalaho ka yini va fanele va endla vukungundwani na ku dyondzisa na ku nghenisiwa ka vana va xikolo ku ve hi vona va fanele va ake titlilasi ro sungula hi vona va fanele va endle ku swikolo swi va koho xo sungula se kambe loko va tlhela va pfumelela ku kundiwa timhaka ta ku vanhu va ngheneleriwa hi ndlela yaleyo loko ku ve ku na ntiyiso ka sweswo swi vula ku va kha va nga swi fambisi kahle hi ta lava ku tiva hambileswi n'we mi nga vulangi ku la moyeni hi ta lava ku tiva vito ra xikolo hi ta lava ku tiva leswi mi nga aplayisa swona leswi mi nga hlamusesa xo ivi hi yisala ndzhaku ku ya ka ndawulo hi twa ku vo va ndawulo va ri yini khensile sesi wa mina awa khensile na mina se sweswi i kwihi n'wana i ye kwale ka xikolo xo xavengeta a ya ka xona a ya nka hele alo tshama yala ku vona mali because loko a vo lo hi byela eli ku ri a ku na lava nga ta hi yisa kona because exikolo mehe ku ange cope na yena a ta va ku hi budget le vona ku ri ti-private school hi continue hiya sweswo swilo yimela mass end kota ku vona ku ri hi n'wendisa ku yini okay no nkomisesi hi ta vona ku na yena hi ta mi pfuna njhani khensile nkarhi wun'we lawa ni khensile na mina inkomo hey ya katika katika swinene katika laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi la ku bula na tatana Elvis Masuga tani muhleri wa hina kambe hi nga senda tani hi ta sungula yondza hi le amavhengeleni hi ndlela yaleyo timhaka leta xikolo ni te na mi kombela n'wina mi nga na swiphiqo swa swikolo hi ta kota ku ya kwale ka ndawulo yi ta kota ku yi byela ku xiphiqo xa yo hi xihi mina loko vo ni komba list ya 34 liya mani lava va nga tsala koho va ku hi tsalela mina ni number 34 hi leyi lava nga tekiwa hi lava wena u kota ku kuma space swi kahle hambi sweswi hi nga ta va ka hisana lava van'wana va mune va nga kuma space vo hi ta lava ku tiva ku na vo va aplayerini loko ku ri ku va wela ka lava nga aplya sesi va nga se aplya hayi na sweswo swi kahle kambe loko ku ri ku va wela ka lava nga aplya endzhaku ku ya hi leswi sesi va swi hlamuselaka swona ku na vukungundwana ku na vukungundwana loko swilo leswi swo endliwa kahle swi basa a hi nga ta va na yona mintlhontlho leyi va ku na yona se kamani kambe ta ri teka riqingho rero hi bula na wena ku ya mahlweni endzhaku ka loko hi bule na tatana Elvis Masuga sweswi a hi kambila laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomba ndlela hi ku tumingisela mena ku n'wangu wa wena wu ri yini 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi la ku bula na tatana Elvis Masuga bula hi twa hi timhaka ta leswi va ku swi ka swi humelela eka khale ka president hi ndlela yeleyo loko hi langute ngopfu ka matirhele vumundzuku bya vona hi tlhelo ra timhaka ta tipolitiki leswi van'wana va nge swi pfuxe hoyi yikulu loko swi ta ka timhaka ta ntsana hi ndlela yeleyo 0860002543 mi nga tirhisa nomboro yeleyo hikuva hi twa ku n'wangulo wa n'we loko hi kha hi bula hi kutani na n'we mi nga swirho swa vandla leri ri nga sunguriwa na leri nga khale ri koho MK na ANC a hi mtweneni ku n'wa miri yini hi mhaka yoleyo 0860002543 un'wana mingiselelo hi nhlekani Nhlekani buthat mi pfokela papa awa hi pfukile hi n'wina a hi pfokela khensa swona mi bela riqingho miri yini n'we timhaka ta ka Zuma a ni navela ku tikhumba na ku andlala matitwele lama because ni vona onge ti hi languta ngopfu hi tlhelo rin'we ene ni tsakisa hi ku SABC yi ri a yi vo yami so a ni lava ku hi swi tekela nhlokweni swa ku nuna luya nuna luya a hi mhaka ku i ta va president again lexi a nga le ku xi endleni i ringeta eku fana na principal loyi a nga fambisa xikolo then a ya pensionini se i traina van'wana problem ya swilo leswi i ku lavaya a va tirha kusuhi na yehe hi vo va n'wi lwisaka swinene a nge he vuyi at 81 a ta va president ku na vanhu a nga le ku va trading hambi tolo a hi ka IEC la or thambo leswi humelelaka president ya MK a Zuma
So I so wish vanhu va ka hi a va swi tekela leswaku Zuma I hi xerha la vurhangeri lebyi a nga na byoho because Zuma is a good leader. Hi weekend ya ku hundza a ni ri nkandla mina. So leswi nga swi dyondza Zuma I hi endla ku hi vona swilo hi tihlo ra ku hambana. That's why na loko va ku there is no show for Zuma. A vo vula ntsena ku the convener wa le Limpopo loyi Lulamile Jack na John Ngobeni va tsandzeke eku arrange kahle na ti-families na vurhangeri bya le Limpopo. We respect their leadership. I mean the families. And leswi humelelaka la eku me vula ti-family ta yini? Family ya Collins Chavani loyi a nga endla ti-arrangement ta ku hi ya hlangana na family liya a nga yi tivisanga in time. I Lulamile Jack na John Ngobeni of which vanhu lavaya I varhangeri va na swihoxo mara lexi nga ko Zuma I le kule na swilo sweswo. Like I'm saying a ni ri kwale enkandla hi weekend. Lexi ni nga xi dyondza I ku vurhangeri lebyi nga ko province bya lava ku leteriwa swinene. Ni nga rivali ku Lulamile Jack ko va bodyguard a nga swi vona ntokoto wa vurhangeri ku fana lavaya the administration ya Zuma a yi varhangerile. So me a ni ku andlala miehleketo Zuma leswi a nga ri ku swi endleni one hi nga ali ku I na tinhlayo ta xiyimo xa le henhla I mani swi vula vupete swi ni tsakisa hi ku mantiva lexi nga koho I ku loko mi ku I na tinhlayo ta a hi sunguleni kwala ka tinhlayo n'wina mi ti hlayisa ku yini tinhlayo leyi mi fika njhani kwala tinhlayo ta Zuma okay loko sweswo yo vita Cyril Ramaphosa Giyani Stadium hi vita na Zuma hi suka hi nga kanakani sweswo swi le ku ni pfuneni ni vula leswi hi nga sweswo mo ho swi hleketa ni vula leswi swi ndlaku ku mi ku I na tinhlayo hi tihi ni nikeni hi ku mi ku hayi wa tsundzuka la I ku ve na tinhlayo laha hi ku mina sweswi ni nga mi nyika tinhlayo ni ku khale ka president va hava tinhlayo xikombiso yingisela ni heta mina ni mi nyika hi leswi xikombiso I ku ANC kusukela 2009 yi le ku decline I proof leyi ni mi nyikaku yoko president va hava n'wina ni nyikeni proof ya ku va na tona hi ku va tindle leswi Buthati yima ni mi pfuna hi swin'wana swi mi tlunyaka laha munhu loko a za a ambala umbrella ya ANC hambi a nga ri leader ya kahle ne I kota ku va ana coverage loyi a sungulaka brand it's a different story yima ni byela ku loko mo vona mi ri na 100 wa vanhu ehenhla ka ANC me ni ri na 10 mi lo sungula brand wa ku antswa hi mehe so leswi a ni ta swi vula I ku Zuma I sungule this brand leyintshwa I branda from kwala nga yi teka kona mara lexi ni xi tisaka Buthati I ku ANC leadership lava a va under Zuma administration va na problem ya ku a va lavi hina hi nga kusuhi na yena sweswi hi va kusuhi that's why ni vona loko mi twa xitori xa ku Zuma lo withdraw hina ku a nga hakeli eka malamulelo na le sweswi mi twa ku hisiwe bazi eMpumalanga I ku loko za u va MK mina I'm not an MK but hi alliance so leswi humelelaka hi leswi eka this thing ya Zuma vanhu vo tala va confused because Zuma the benefit number one ta former president either ANC ita tiko then angeke for faith letiya kambe matolo lexi xi nga le ku ni hlupheni ku swi twisisa leswi mi nga le ku mi vula ku vanhu va confused hi swona I ku sweswiwani mi nyika xikombiso hi ku khale ka president va na tinomboro to tala kambe mi nyiki scientific proof ya ku tinomboro to tala mi ti voni hi yini ma swi vona hela ni fika ku ni va ni nga swi twisiseki ku leswi swi ta ka mina sweswi ko va ku n'wina you're a fan ma n'wi supporta mina vudyelwani that's why mi yini le nkandla se mi ta sindziseka ku vula swilo leswi swi nga ti-opinion ivi mi swi vula onge ti-facts that's why ni ku a swi ta va swi ri kahle loko a mo nyika mi ku scientific proof hi leyi n'wana hi mhaka ya ku ka MK ya rinse mi nga rivala ku hi vulavula hi organization leyi nga yintshwa swinene ku yi prova swi va swi tika se hi nge vuli ku I na tinomboro to tala a hi humeni ka yaleyo okay loko yo kumeka ya tinhlayo hi languta ku kahle efongo leri I ra yini mi hleketa ku ri vangiwa yini fongo leri Zuma I threat eka the ruling party and leswi a nga threat xiswona hi sungula ku hlaya ku okay loko ANC EFF ku va na DA now who is number 4 then mi ta swi vona one loko ku ri na lexi ni nga xi vona ku komba ku matimba wa ha ri na wo muyisa luya a nga yangi ka muyexa a nga yangi ka malamulelo mara support a yi ri kona so mina what I can say Buthati loko hi pfumela ku hi va hi nga voyami hi tlha hi va like SABC yi swi tekela nhloko swa ku
la muisa la exercise ienda practice the rights ani pela SABC ntshembi ku yi nga na xiphiqo sweswo ku hava laha yi nga va ku na xiphiqo ku I love that yi nge vi na xiphiqo ku va teka ti-exercise va teka i mfanelo ya vona ya ku va nga va na vudyelwani byihi kumbe byihi tanihi munhu Afrika-Dzonga un'wana na un'wana. Yes, loko no mi byela ku swo ka Thobela FM va busy a ni ku Thobela FM ntlhanu tituma ta ka hala ka n'we because a ni lava ku basa swilo leswi ni ku hinkwako ku tituma vito ra Zuma is Makashini vanhu lavambirhi ANC va nga chavisi loko hi swi tekela enhlokweni swa ku Zuma one ku na munhu a ta swin'wana I mean ti-personality tin'wanyani ku suka swi swa ku muyiselo loko o humelela ePolokwane i ta teka support endzhaku ka nkarhi miehleketo ya vanhu hi vuya ku no hi nga fambi na Zuma na sweswi loko ku ri na xin'wana mani lo ta basisa mhaka ku Zuma a nge pfuki a ve president a nge he vuyi a ta va president mara hi training so mi nga vula ku na vanhu lava nga le ku n'wi tirhiseni kumbe na n'we mi wela ka vona lava nga le ku n'wi tirhiseni va nga le ku tirhiseni ka vito ra yena ku lava ku fambisa agenda kumbe xana mi ri ka RET kumbe mi le ka RET kumbe mi le kwihi hi nga swi vula sweswo ni tsakisa ku Zuma a ngo tirhisiwa Zuma wo hi pfuna hi ntokoto lowu ni vula ku hi leswi swa name dropping ku kokiwa vito va ku mhaka leyi ka mibazisi emisele a nge he vuya ta va president ku na ti-president ko tirha vito n'we va tirhisa vito ku i munhu wa ndhuma ika yo mi xitavela ku presidente leyi taka swi nga endleka yi ta mi hlamarisa loko se va yi tivisa mara lexi nga kona emisele i na ntokoto wa kahle ni ve na nkarhi wa kahle last weekend mi vuye na yini nkahle emtando lexi nga vona xo a ku ri na imbizo ya vukosi so hina hi mhaka ya ku va hi varhangeri va ti-political organization kusuka kwala Limpopo hi ve hi hloniphiwa va ku se hikokwalaho ka yini ku ri na swiviko swa ku kuze va nga vi kona president hi mhaka ku va ri na nkosi se leswi mi nga hlamusela n'wina sweswiwani swi vula ku leswi ya va hemba se masimelo mi tlhela mi sungula no hemba na swo swa ona but loko mo languta hina na tona ni ri na loyi ndlela spokesperson xa MK i wun'we leswi swi humelelaka laha hina vanhu va hembaka va taka na leswiyana leswiya nhlamulo loko mo fana nhlamulo ndlela eka mi byela ku Zuma ku va a withdrawile i mhaka ku a ku ri na a swi ya tshanisha image ya Zuma ku Zuma a nga hloniphi the families a nga landzeleli ti-protocols kasi JZ the great leader loko a za a ku aneti a swi tekela leswaku you know what a swi humangi kahle a hi rhangeni me ndlela I spoke to him our leadership hi fanele hi endla swilo kahle hi hlonipha mindyangu liya so a ku nga ri na swin'wana a ku nga ri mhaka nkosi n'wana mani ni mi tweli papa ni khenseli swinene hi fikile 2024 0860002543 inhlekani n'wina ka minjhani va xomu hase emepfukeni epfukile ku na minjhani hi vatomi ni kombela ku nghena hi ntshaho lowu muhaxi mani hi wun'wana wa mitshaho ya timhaka ta mavunwa ne there are some people like to save others some people like to save themselves but lies do not kill the truth okay former president Zuma ya i munhu la nga ku tswaleni ngopfu ka ku mhaka ku a ri president wa African National Congress na tiko hi ku katsakanya kulukumba lava va vulavule mavunwa loko va vula timhaka ta ku va hata tshama va ri membara ya African National Congress ku veni se va suka va ku va ya vhota kumbe ku campaign la phati ya leyi hi twa ku yi nga ku hangalakeni va ngo Umkhonto we Sizwe party i mavunwa sweswo leswi ni swi kongomisa hi kwihi ni swi kongomisa hi timhaka ta rule number 25.17.3.13 sorry of the African National Congress Constitution hi ku hatlisa yi vula leswi joining or supporting a political organization or party other than an organization. I ni kombela mi ni khomela tani mi tlherisela ka muhumelerisi va ta teka nomboro ya n'wina va ta mi ta vuya hi ku tatani Masuga va fikile la inkomo hi sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM makombandela hi amukeleni tatana Elvis Masuga hi ndlela leyi hi twa ku va angula va ku yini tatana Masuga, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Compliments of the season. Tatane Pet,
Happy New Year to you, my brother, and all the listeners of Munganalo Nene. Happy New Year, my brother. Thanks, Tatana Masuga. What do you make of what is happening between the ANC and its former leader, President Zuma? Yeah, you know, it's Tatane Pet, I need to confess, if not to admit, that of recent I've been asking myself the question, where is the real ANC that was founded in 1912, that has been confronted with, you know, seismic and cataclysmic, you know, challenges in history, but they were able to thrive, to persist, and, you know, go through those challenges, particularly in terms of, you know, the behavior and conduct of its members. Historically, the ANC has been able to demonstrate this tenacious, you know, discipline when it comes to its members and leaders. There were other high-level and high-powered leaders of the ANC who dared, you know, to challenge or even the ANC's democratic centralism, but they were dealt with harshly. Even during the liberation struggle from 1960, when they were banned, they went into exile. There have been some other key ANC members who tried, you know, to do something that is un-ANC, but the ANC never hesitated. They took very decisive, if not harsh, you know, consequence management against those kinds of members. And I'm surprised, particularly in relation to Jacob Zuma, his behavior, the daring attitude, you know, this, you know, I'm bigger than the ANC, you know, attitude or character. And I'm surprised, where is the real ANC? Because the ANC of Oliver Tambo, the ANC of Pixika Isakaseme, the ANC of Zakas Mahabani, and even Josiah Tangana Gumete will not even hesitate to take the most powerful, if not the harshest, you know, decision against such kind of a member, particularly a member who goes openly and publicly to say, I'm now campaigning against the ANC, but I'm still an ANC member. Historically, you know the Gang of 8, Tennis Makiwani, you know the Gang of 4 in 1985, that was expelled by the ANC. In 1985, the Gang of 4, they tried to create a faction within the ANC. Oliver Tambo announced on Radio Freedom that they are expelled from the ANC. The Gang of 8, you remember that after the 1969 Morogoro conference, they wanted to challenge the character of the ANC to include whites, coloreds, and Indians into the ANC National Executive. But they were dealt with in 1975. They were expelled from the ANC for Tennis Makiwane and the others. So, Bantu Holomisa, Julius Malema, I know the list is very long about such members and leaders who thought they had this, you know, bigger than the ANC character or attitude. They think they are untouchable. But I'm surprised, where is the real ANC? Because the real ANC, even during the liberation struggle, it wouldn't even go through a week thinking on how to react, including even Comrade Chris Hani, for those who remember history. Comrade Chris Hani, prior to the Morogoro conference in 1969, he wrote a memorandum of grievance complaining that ANC leaders, you know, who were based in Lusaka were living a luxurious life while their soldiers in the camps were suffering. They took a decision to suspend and even expel him, and even to execute him. It was Oliver Tambo who saved Chris Hani's life. So it gives you a demonstration that the real ANC, the liberation movement, was never afraid to take any decisive decision against any member who thinks is bigger than the ANC. But the current generation of ANC leaders, they are a shame. I think even the spirit of Oliver Tambo, Nelson Mandela, you know, other key leaders of the ANC, you know, they are turning in their graves when they see the current generation of ANC allowing the likes of Jacob Zuma to dare the ANC and do as he wish without any consequence. I think they are restless in their graves, the former leaders of the ANC. So, Tatan Masuga, what could be the drivers of this hesitancy? Because surely they were supposed to have acted like we've said. It's an indication that, you know, maybe the real character and caliber of the ANC has died. And this is a clear demonstration. And, you know, ordinary members on the ground, when you are listening to radio, you know, following, you know, other news on social media, ordinary members of the ANC are surprised because they are calling for action to say
There is no any individual in the history of the ANC since 1912 who succeeded in burying the ANC. They're asking, you remember, after the 1930 ANC conference, when Pixley Sakaseme won over Tangana Gumede, because when he was campaigning, he promised that he's going to expel all communists and socialists because they were bringing foreign doctrines and agenda in the ANC. Because according to Pixley Sakaseme, the ANC was a Pan-Africanist liberation movement. And indeed, when he won in 1970, Pixley Sakaseme, he took a decision to expel all communists and socialists in the ANC. So it gives you a demonstration that when it comes to executing the resolution of the ANC, discipline management, consequence management, the ANC has always been decisive in history. They never hesitated. And that's why ordinary members on the ground are surprised. Where is the real ANC leadership when one man is threatening the whole history and existence of the ANC? I'm very much surprised as a historian and a political analyst, because the real ANC is very tenacious, very resilient. And when you box it to the corner, you are going to see the extraordinary resilience and tenacity of the ANC. And that's what Jacob Zuma has done. He has now boxed the ANC at the corner. And where is the real ANC? I don't know. And in 30 seconds, Tatan Masuga, what kind of impact, if any, will this hesitancy have in the near and longer future? The consequences are dire, very cataclysmic. The consequences are dire in relation to this silent, cowardice-like, reaction of the ANC. They are losing their history. You can lose many things as a liberation movement, but don't lose your history as a tenacious and resilient liberation movement. By this silence and cowardice and confusion on the part of the ANC national leadership, it is a clear indication that the real ANC maybe has died. The real ANC has died, because those who know, you can document the history, they will tell you that the ANC was very harsh and powerful when it comes to consequence management and discipline of its members. Ay, Tatan Masuga, inkarunga ibondoka. Thank you very much for your time. We really appreciate it. No, thank you so much, Tatani Pet, and once again, Happy New Year, Inkomo. Tatana Elvis Masuga bafambisa sweswo mbatwile. Very leswi ko va swikombiso ntsena swa ku vurhangeri bya n'we tanihi vandla ra African National Congress byi na vutohi. N'wamiriyini a hi kumeni mahungu ya misava hina muhasisi Lillian Hlavangwana. Ya Cecily. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. But loko hina vaakatiko va la Afrika-Dzonga hi nge se za hi vonisa matimba ya hina ku ri hina matimba, hi ta va na xivulavuli xo nje lexi a hi ta ku vulavula laha ti kombaka a nyanyukile hi vurhangeri bya nkulukumba Zuma loko vanhu va ri ku hluphekeni hi xiyimo xa le henhla. So hikuva hina a hi byi vonangi vurhangeri bya yena, u hi siye vusiwaneni, mara ku na vanhu lava nga ku nyanyukeni hi yena. Se mina a ni ta ku ka vanhu a hi zameni ku ri na hi landzelela tipolitiki hi vona. Ku na vanhu lava hi tirhisaka ku va hi va vhotela va tifumisa na mindyangu ya vona, and then hina va hi siya a vusiwaneni. Se matimba i ya hina kahle kahle. Ku hava munhu loyi a nga ku yuzaka loko wena u tiva lexi u xi lavaka u ri munhu. A hi zameni ku loko hi vhota hi kha hi swi tiva ku matimba i ma hina, a hi ma ti-politician. Khalangana vayingiseri ka munghana lonene a palamende ya rixaka. Mhaka ya kulukumba Zuma yi nga zi yi pandisa nhloko hi ku MK yaleyo na sweswiwani a yi size yi va na structure lexi hi nga ku i xa tiko hinkwaro lexi xi twisiseka ku xi yimise ku yini. Xa vumbirhi, lava va nga le ku lwisaneni na kulukumba Zuma va na tihlayihlayi ta le henhla ku tlula vanhu va ANC a va swi twisisi leswi va swi hlamuselaka. Ku hava Zuma without ANC. ANC hi yona yi nga aka Zuma, so sweswo swi nge pfuki Zuma va ri henhla ka ANC. Hayi Budpet na muhumelerisa. Mhaka ya nkulukumba Zuma na ANC kahle ni ngo mhaka ya MK na ANC. Loko swi vukisisa kahle i ka ha ri vandla rin'we leriyani, leswi va nga le ku swi endleni va le ku strategizeni because va swi vona ku i approacha nhlawulo.
and nhlawulo loyi nga le ku approacheni ANC somehow yi le ku loseni ka timembara. So lexi va nga xi endla va endle ku nkulukumba Zuma a yimela hi le sayitini a nga ha ri kona laha ku lava va ku tala va humaka va huma va karhi va ku at least loko hi ye ka nkulukumba Zuma swi fana na ku hi ye ka Julius or hi ye ka vakokwana helene leswi swa ku taniya. So kahle MK leswi swa ku va rasa va karhi va endla leswi na leswiyani ko va ku bayizisa leswiya mavandla lama ha ri mavandla man'we hi xilo xin'we mi ta swi vona loko ku humelele rin'we ra wona ku ri swilo leswi ha ri swin'we nkulukumba Zuma loko u tikuma a ri ku luzeni a nga ri ndhawu a nga tikuma a ye jele. Avuxeni Mahaxi mavona system leyi nga implementiwa hi basic education ya ku ri loko munhu a aplayela vana apply online system leyi yona yi nga ta ku placela n'wana hi ku u ta va u kha u tshama kwihi yi le ku feyileni ngopfu ene a ni swi tivi ku ri why va tsandzeka ku swi vona ku ri system leyiwani yi le ku feyileni hi ku yi causa confusion ngopfu mani yi causa confusion yi kulukumba ngopfu aka vana na le ka vatswari hi ku va yimela se ku sala nkarhi wu tsinini wa ku xikolo xi pfula va ku byela ku ri a ku na ndhawu la wena a wu lava ku n'wana wa kona a ya kona se loko ri keni va ku byela ku sele vo ma 6 weeks ku sweswo mixer umnkanalona FM 0860002543 ku na mixer loyi a nga se heta loyi mina swi lava ku vayingiseri va me loko va vulavula va heta aku avuxeni Mahaxi mavona system leyi nga implementiwa hi basic education ya ku ri loko munhu a aplayela vana apply online system leyi yona yi nga ta ku placela n'wana hi ku u ta va u kha u tshama kwihi yi le ku feyileni ngopfu ene a ni swi tivi ku ri why va tsandzeka ku swi vona ku ri system leyiwani yi le ku feyileni hi ku yi causa confusion ngopfu mani yi causa confusion yi kulukumba ngopfu aka vana na le ka vatswari hi ku va yimela se ku sala nkarhi wu tsinini wa ku xikolo xi pfula va ku byela ku ri a ku na ndhawu la wena a wu lava ku n'wana wa kona a ya kona se loko ri keni va ku byela ku sele vo ma 6 weeks ku ri ndhawu a yi kona and then loko ri ku inquiryeni ku hela n'hweti futhi wa ha ri ku inquiryeni ku lava ku kuma ndhawu n'wana loko se xikolo xi ya pfula i va a ri kwihi a fanekele a za a nghena xikolo rini hi vo April March hikuva va ha ri busy na ku lavalava leswi va ngo hi tindhawu i system leyi nga ku feyileni ka vanhu a hi vanhu va feyila ku system. okay tlhelo rero ri nga ta na mixer hina minkarhi hinkwayo hi ri munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. munghana lonene FM makombandlela sweswo mixer umnkanalona FM ba SABC Sport va ri ya tinyungubyisa ku tisela mitlangu hinkwayo ya AFCON ya 52 kususela hi ti 13 ta Sunguti ku ya hetelela hi ti 11 Nyenyenyani 2024 eka SABC 1, 3 na SABC Sport ka DTT channel 4 na le ka switichi swa radio swa SABC kasi yi kumeka nakambe ka SABC Plus ne ka sabcsport.com. SABC hi yona ntsena muhaxi wa ximfumo wa mitlangu ya Africa Cup of Nations Cote d'Ivoire 2023 yi tiswa mitlangu ya xiyimo xa le henhla xa Afrika eka hinkwavo for the love of the game. Hello nkarhi mixer umnkanalona FM i 10 minutes ntsena i bile awara liya yan'we oi tatana Maringa va kwala mani n'wini hey mina ni swa ta tshama vhiki swa seselava tatana Maringa hi la va kwala tatana Maringa nhleka tekani kalanga tekani ka vayingiseri aya kesa swinene mani mina vhimi ku ya ha ri na mahika ai mi tweni tatana Maringa hi lava mani va rila loko ni yingisela xitori xa vona handle ka loko ku ri ku na swin'wana ni nga swi twangiki kahle mi va kholerini n'we tanihi ndzawulo. Kalanga fortunately miyeni wa n'we ni bule na vona tolo hi vulavuleni close to 30 minutes ni va kombisa leswi va faneleke va swi endla but unfortunately na frustration ya vona na yi twisisa because it's not like sweswiwani hi nga fika kona Kalanga ho va ku placeni vana hi va place ka xikolo xa le madorobeni ene n'wana wa vona wa placeiwa ka xikolo xa kwala dorobeni a hi xona lexi a va lava xona
mara hi teka vona lexi xi nga kona ka nkarhi wa sweswi hi lexi va nge lavi sikhola transport ku hambana ka lexi va lava xona na laha va yisaka kona ku nga va ku ri kilomitara ntsena so hi ri ka sweswo ha ri na nkarhi wa ku hi nga yisa vanhu ka xikolo lexi va lavaka xona hi va yisa ka swikolo leswi nga available la dorobeni ku vana va nga dyeliwi nkarhi van'wani va ri ku dyondzeni van'wani va tshame kaya ivi ni ku ka vona loko ku ve ku ta va na mi ta lava movement you can do it swi ta va easier loko se manjeni va kha va progressa va ya henhla because challenge ya hina ni vuli ni ku i grade R1 na grade 8 because hi kona la vana va nghenaka kona va nghena high school leyin'wana i entry phase i reception phase grade R1 so xikolo va xikumini khalanga a hi xona lexi va lava xona ti-process swi nga endleka ti nga va fevangi mara a ku nga ri na intention ya ku kholela munhu leswi va fambaka through swona hi leswi ti-applicants kumbe lava nga endla swikombelo hinkwaswo va nga ku fambeni ka swona currently ni dila na ti-case to ringana 50 bundload leti fanaka kambe mi ri yini hi swihehlo leswaku ku na lava nga endla swikombelo ka xikolo xexiya endzhaku ka vona va nga pfuka va ri number 34 va nga kuma swivandla kalanga hi leswi hi ringeta ku swi clarifya kahle loko mo langutisa address ya vona mani va lava nga kwalano because ni va vutini xivutiso xexo ni ku lava mi ngo va mi jampini va tshama kwini va tshama a Bendo hi ku ya address ya vona ku va mi tshama kwini so va ku hawa ku humanyana dorobeni ku hindza le Lavana ku ya hala ya dorobeni bona va tshama hala vo Emdo Park so loko o langutisa munhu la tshama ku Emdo Park swi nga endleka xikolo xakwe xo sungula lexi a fikaka ka xona hi ku ya address ya yena ku va Pityuho ku ri la Dana mara swi nga endleka la so swi nga endleka swo swimbirhi va nga swi lavi va lava Capricorn na Northern because explanation ya vona i ku n'wana wa vona i bright ngopfu i n'wana loyi a rhandzaka xikolo a computaka lava ma vonaku va mbale mabaji lama ma ti-beige va nghenaka na le ka ti-LRC ku va ti-top learners leswi va hleketaka ku loko va ya ka swikolo leswin'wana swi nga endleka va kuma swi nga ri ka level yaleyo se hi kombisa kawa loko ri ku va ta cinca movement wu ta va simple loko va already va nghena ka 16 xikolo hi va nikini khalanga munhu vula ni ku xikolo hi va nikini a hi xona lexi va lava xona lexi va lavaka xona hi xona lexi nga kusuhi na lava tshamaka kona kaya a va fanele va tlula swikolo swimbirhi va ya ka lexi xa vunharhu na xa vumune lexi va lavaka xona so mina ni to a hi amukeleni loko vana va ri tlilasini loko ku ri na ti-changes hi ta ti endla ka malembe lama taka kambe leyi ya ku va nga swilo swa swi nga fambisiwangi kahle lava va nga va tlula hinkwavo va tshama Bendo hi ku ya hi leswi n'wina mi va tshama kusuhi na xikolo lexi hi vulavulaka hi xona va xi lavaka alanga unfortunately a ni va tivi hinkwavo lava nga va tlula because a hi case leyi nga tshama hi fika hi investigator a va tangi va yi reporta formally mara ni yo va vutisa xivutiso ni ku leswi ni ngo ku na vanhu lava nga mi tlula mi va tivaka va tshama kwini va tshama Bendo hi kwala dorobeni Bendo hi kwala dorobeni even a walking distance vona va ta tirhisa transport ya vona ku nghala n'wana kumbe ku lavela transport so sweswo ntsena swi leswi nyika impression ya ku va sekete loko va sungula ti-placement na xikolo swi endle njhani va rhanga va considera n'wana la nga kusuhi because luya wa le kule va swi tiveni ku luya na loko ho ka hi nga n'wi teki laha wa ha ri na chance ya Pityuho wa ha ri na chance ya Millennium nga ya kwini ne le kwini so a nga ri mhaka yo khola a ku na munhu a nga kholeriwa khalanga ko va school of choice lexo ka xi nga humelelangi mara ku khola a hi va kholelangi that's why na sweswi hi va nikini xivandla kwala dorobeni no se na yi twisisa se loko mi ku va nga endlangi formal complaint va endlisa ku yini a hi nge vo lava ku yi investigate wa ku haikho mina kahle Maringa i nghenise vanhu lava va tivaku maxaka ya yena na yini mina ni ringanerile laha a ni ri number 34 ivile siku leriya loko hi nghena va nga endlisa ku yini monta vene outline process hinkwayo because swi nga endleka loko no yi gimeta la ni nga ta yi gimeta ko mundzuku un'wana a fika a vutisa admission ya hina yi sungula exikolweni a xikolweni va hetini last year va yi henda over ka second sweswi i second yi placeaka loko second hi Friday yo fika yi hi byela ku yona se yi hetini ku ri ti-26 swi vula ku leswi yisaka manana tinyiko Nkuzane district director wa Capricorn South yena se a fanele a take over a ta langutisa ti-placement ta vana la ka second leyi nga hansi ka yena loko na yena to n'wi tsandza i process ku nghena HOD a fika ku district yi report ka HOD ti-district directors loko va tsandzana
MEC is the final arbiter. So na complain ita famba endele yaleyo loko a hleketa ku xikolo kumbe seketa a xi va khomangi kahle ku na manana tinyikunkuluzani bele ka district vona va nga khoma matomi ya district ya Capricorn South ti-complaints hinkwato ta hisiwa ka vona ivi va yi teka from kwalaho. Mativa mina lexi a xi ni tumbelerile hi lexi mahako ya ta ku xi vula xa ku vana va tshama kwihi ivi ku tekiwa xiboho yaleyo yi nga vheta yini bani ku lohlo ni nga ha swi tivi ku ni fanele ni ku yini hambiswiritani khenseli swinene tatani Maringa leswaku mina lexi ni tsakisaka ku tlula na mpimo hi sweswaku mi hi ba ya ha ri na mahika swi vula ku leswi tatana tiva lava nga kona vo va kha va lungheka ko va ta ba leyi yi nga nghena la namuntlha mindzuku kambe hambiswiritani khenseli swinene tatana Maringa khenseli swinene Kaya mina khalanga mara hi ku dlayisa ta moni komba ku loko ni hundzuluxa nkunupu ya radio no ka kwani yi ri tlhelela kwale ya yingisela le va tsamaka va kha va phleva mara na tiva hi ta va kuma va tata na swi tiva ku va busy and department leyi yi kulukumba mara loko mo va by WhatsApp loko va ri ti-meeting loko va vuya va ta wela henhla ka n'wina. hayi va le ka yona muhumelerisi va le ka yona mi ta va twana vo minduku kwala ko eko miseswo vikisera Umkhonto FM va lava hi bula na vona tatana Ike Maringa va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo Limpopo ehansi ka vurhangeri bya ANC Mavonelo ra makhanya hi ndlela yeleyo cindana a hi tekeni vayingiseri va lava mbirhi hi twa ku va gimeta va ku yini ivi mi nga ri va na luya mi nga teka nomboro ya yena mo teka va lava mbirhi ivi mi ringeta luya mi nga teka nomboro ya yena loko a nga kumeki mi ta ni byela ivi hi ta n'wi nyika nkarhi a angula khomunduku kambe mo teka va lava mbirhi hi kota ku vona ku vo va angula va ku yini hi ndlela leyi 22 timinete ntsena ku bela awara ya 13 ka Umkhonto FM na ku Zuma ra mina wa landzela na Ike Ngobeni hina hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Umkhonto FM makomba ndlela yingisela twi eka SABC Plus. a hi kumeni n'wana mingiseri hilo hi nhlekani mi amukerile ka Umkhonto nene Aye njhani? papa hi pfukeni n'wina minjhani Hi pfukile. ku na moya lama nga kona mani hambi hi ta mi twa ke a hi ringete Munhu Zama. A na jamba ka liya very MK liya Zuma leyi. Manito. mingiseri papa Mi vona ka mina ko va ku swi ku va tlangiwa hi vanhu because a ni swi twisisi kahle ka loko endleka hina na loko ni twi hi ku ya hi mina na loko ni kha mi vutisa ni kha mi vutisa kulukumba wun'wana na ha ri khomangi vito ra vona va vutisa simple ku leswi vo ngo tihlayi ti tele i ncini xi kombisaka xona ko va ku leswaku ko va ku zama ku na ku mavona ku va ku tidongo ti nisiwa hi nkala leti va ti nga lakunga hi le ka vanhu va ro karhi a ku na lexi nga ta endlela xona ku na vana lava nga va tshikaka vana va swigevenga va tsutsumela ka yena va va dya hinkwavo u ta hi pfuni yini letipo a ni swi twisisi to bonus i ncini xi n'wi tsandza ri president na sweswi tiphayiphi ta le nanduzi ta hota a va se ti fika ti helela ti sungula ri president Zuma se sweswi loko a pfuni vandla ra yena u ta ti koti yini ku swi n'wi tsandza ha ri president u ta swi koti yini veri vele ku aveleni ntokoto wa vo wa vurhangeri lowu va nga na wona wihi wa vurhangeri wa kona na sweswi ka man'wani va kuma tiyisini swa load shedding loko swi landzelela kahle vo va ku loyi Ramaphosa hi yona swin'wana nga khosa yena nkarhi lowa ha endla nemetweni hi wihi ni swi twisisi mina no vona corruption valava u ta pfuna vana ava va ndlwini ya yena vhele loko o kuma 3 seat ka national u ta va pfuna va le kusuhi na yena a va n'wi vote ni nge alfo sweswo mara a hi karhele ku bisiwa makanyi mara hi karheni kambe mi nga vuli mi ku hi karhele mi ngo ni karhele a ni va kola va loko va ku ve le ku teni ka miyexe a va yimelerile lava ka teni ka ka malamulela a va yimelerile sweswo se loko n'we mi twa i nga ri mi karhele van'wana va karhalana ma ta ni borhini na va loko ma nghena veri namba yi tele vana va masi hi karhele nemetweni moto a vehlayisaka va faka nambara yo ka yi nga ri kona loko mi va vutisa bya ku va ya lena le okay swi njhani namba leyi va ngo
Naswitha na le ka soja mi ve na timiliyoni ta kona ni swithukizi mina hi ni nga mi kombisa muhaxi ni nga mi kombisa example matsundzuka AFF loko yi tata stadium a FNB hi ku ya hi ngondzo ya munhu wo hleketelela yena nga ku a ta tsaka AFF swi ni xitala ni nga kuma ka 100% va tata stadium ku ya vota stage kambe skipa lama sa yena a tile hi ta teka skipa hi ta cinca eka malamela hi ya kota yena so hi va ku tingoma ta vanhu vo tala va nga swi tivi siku ri eka hina hayi ku veri va vhota yena na i kuma ku miliyoni Zuma nga se va na n'hweti nemetwe bota mina nkhetsi i kuma hi nomo vana va dyaku van'wavungo va vele le kandla mi ngu vutisi xivutiso wena ku hava ni weli kona jikijiki hala ni ri na va Zuma mihlovo kandla dasani vayingiseri va nga hi kombisi swilo mavoko hi ka hi nga swi tivi mamanguvu u wela koho kwalaha se hi xirhi u la ku bayisa matsonga laman'wana ku va yena na muti wa yena va ku hembela hi swi mutantini wa nemetweni papa ni khenseli swinene loko mi te na tlhelo roro lero i tlhelo rin'wana mingiseri a nga ta na rona kulukumba loyi hi nga n'wi tsema loko hi kha hi ya ka tatana Elvis Masuga hi fikile loyi mingiseri hi nga ya mahlweni a ma ha ri ku vulavuleni loko hi mi kavanyeta okay mo tata muhaxi na swona na nkarhi wu tsutsumile swinene mo ni paraphrase kunene ku leswi kulukumba Jacob Zuma na lava va landzelaka van'wana va kona hi va twini kwala moyeni wa ntlhanu kumbe ka vhiki leri nga hundza na swi wa ntlhanu kumbe munhu mo ni paraphrase rule number 25.17.13 na rule number 5.2.5 ka African National Congress hi leti tona ti vulavulaka ku member ya ANC must combat the propaganda which is detrimental to the interest of the party na timhaka ta ku munhu un'wana na un'wana loyi a sapotaka kumbe a joyinaka political organization leyi nga ri ku na vudelwani ka African National Congress swi vula ku munhu yaloye he or she is acting contrarily to the aims, objectives and policies of the African National Congress which amounts to misconduct and disciplinary measures towards that particular member. So leswi ni lava ku swi kombisa hi ku hatlisa ngomuhaxi i timhaka ta ku African National Congress yi le ka vudelwani ntsena na South African Communist Party, COSATU na SANCO. So vanhu va nga misleadiwi hambi ku ri ku confusiwa va byela timhaka ta ku Umkhonto we Sizwe hi xin'wana xa xiyenge xa African National Congress va lava ku rescue kumbexani ku ponisa African National Congress. Ka African National Congress rescue African National Congress ri kwala phakati ka vandla kumbe ri kwala ka ti-alliance partners letiya ni nga kumeka ni tikhota ngomuhaxi kambe ku ya hi mihleri sweswi mi nga ta se mihleri va hindzile ve ri kahle ko va vutoya ka vurhangeri bya vandla ku va teka xiboho hikuva Oliver Tambo va nga va jikajika ku hela na vhiki. Yes, that's very true. What happened muhaxi, it is unprecedented. A swi tshama swi endleka leswi nga humelela president ya African National Congress yi nga leswi kumba Zuma va nga ndla swona hi yo mhaka mi kuma ku NEC ya hina loko hi kha hi ya ka towards January 8 va kumeke va kha va phushiwa hi va teki va mahungu kasi ku humelela yini va ku yo ya hi minyana hi ta swi vona endzhaku ka January 8 statement. The NEC it is seized with this matter muhaxi ka sweswo mi nga mi tiyisisela and va fanele va tikomba ku they are bold and strategic loko swi fika ka leadership leyi hi nga tshembela ka yona ku nga vona le henhla leyi va kumeka va teka decision kumbexani xiboho xo karhi ehenhla ka president Zuma hi ku ya hi leswi mi nga hi ku ya hi tirhulu leti mi nga tikhota timbirhi na muhaxi wa mina ku nkarhi wu fambeni ene loko ni kha ni ri ni huma moyeni a ku na munhu loyi a siveriwaka ku joyina vandla ro karhi kumbe ku tumbuluxa vandla ro karhi swi kona ka section number 19 chapter 2 Bill of Rights ya vumbiwa bya tiko ra hina so ko va the hatred towards president Ramaphosa swilo leswi nga ku endliweni swa mixikaxika mara hinkwaswo ka swona hi ta swi vona NEC ya hina yi ta kumeka yi hinisa njhani ka xiyimo xexo. Nemetweni khenseli mingiseri ku va mi te na tlhelo ra rin'wana hi khomeleni ku va hi mtsemeni mi lo fika mi kotlana na tatana Masuga a khensa swinene inkomo hi sweswo mingiseri wa Muganga Don FM fambisa sweswo mingiseri a ri wa ku hetisela ka hantle ka na masiku na namuntlha mi kwika kumbe hi tlhela mi nyika futhi nkarhi mi ti ku mi ta mi byela kahle loko mi ri va ANC mi chava yini ku teka xiboho henhleni ka khale ka president loko mi ri va MK kun'wana mingiseri loko kha vulavula laha ni n'wi twile ku i ri kahle timhaka ta vito timhaka ta vito
ra khara ka president lava nga na tinhlayo to tala ngopfu ya yena muyingiseri kambe loko hi fane hi lava ku ta ti tiva ku tingane hayi swi tikile kambe hambiswiritano nongonoko wa humelesiwe hi ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe munduku ku ri ra vunharhu kwala ka Munghana Lonene FM tani ka ni mbala suti ya vunharhu vikini hi leswi ni tisaka swona siku na siku ni va ni ri na suti se na munduku tani ka ni mbala ya vunharhu suti a vikini mba na siku lana mi tiphina Ike Ngobeni na yena i kwala na nongonoko Zuma na mina hi letiya mi nga vuyana to le ka mesilana mi tirha kona tisiku leti ya na yi mhaka leyi ene wa ti vona ano sindzisa ta tshama loko ti ri ta yena munhu ne wa swi vona tisiya na wa xihandle he kalanga mi nga ni byela lawa swi nga ndla ni nga ri ka xiyimo xa kati kambe a hi ringeteni a ni la ku vutisa ku loko mutswari sweswi January a vuya xikolweni a rhangisane na n'wana va kha va nga hlamulani ku va ku endleke yini va ku kuma report mahungu eka SABC ya tiyimele awoxe